Sibai ule hei tun tum chu pu Vanneihtluangan a Tupa hmasa ber ana oi hla azai pui kan lo zin lai mi nui za thak boxi kalo share lokang cheu a yo quá thiệt đi rồi chuẩn mò pu Vanneihtluangan hi ke chuan una tlua ka tingaya an nu pa hian kan tlei ro lai atanga in sia in ngai na em kan nia an nu me hian kan in pom ngai em boka an nei ni te kha ro ro lo lang war wara USA tanga kan chunga kan lo ha ma sak ber definitely kum ni ani khanin an ni nu pa hianin karin sil chara min lo ho ka khang lai ho khan chuan tikan amui ka te mo thona ala lut lo ani ka atia zo te khat tu te hi zong an lo luin tu po mai hianin kan lom em ani pathian mal somna ani boka chuan hi khoi kan ti leng ei anar nia ei biang ania ei aka awa o ei akhabe angong chu bo vek heta ni tru heta azak nuai om boka ei biang ania ei anar nia ei amoi nia ei awa ei akhabe ni ei angong ania ei o ania apidament apu chuan a ban lom dei thiam em voi zui veyo ka thian nu pui hi a fel em a una tlwal nen hianin pathian samsui dik tak an ni pan felin an ngai em a Mizoram lo ho min chak tu te jing mi an ni hey senior citizen ni nuat thalak ania hey ero kopui kan nei mami ani e ti hian kan lo zin chuan kan in khoma thian wal tenen kan han zai bok thina hei una tlua hi chu apu de zelania abula zai ti hi nuam em a ala phwa te la hi aro pui thom le boxia chuan am le ni ti hian zai ho hi nuam kan ti em a kan tin hu khom phot chuanin kan zai nge ani zai la kan tui thei fu ani kan sanon thin pok chak chuan hei thil pek po phun lai tham kan nei ani kha te mai kha tuna tan chuan le thank you so much and God bless.